abwe huru yo kureba ngo habaho kwatanisa kubanjira amashomero ga government muri Rukungiri okureba ngo bayombeke byombeko by'umurembe abashomire cya Makanda Secondary School okuye myaka 20 waho. Having been delegated by Honorable Minister Jim Muhwezi to perform a noble function of commissioning this building, I take this honor to open it officially for use. Aba batambwire tawuni ya Rukungiri omukutongoze hureji oboyebe mbire kanon benon kwitiriza hakurataho kanon yosi yatwirire abaryaha sima abo tukoratire because imyaka 20 omulangwe gendijo ne shaping what we call a generation abo kuba hati nkanye abankoratire nyoniba hati ndio myaka y'ukurenga 50 ekiri kumanyisa inyuma yandi niyo ndukwebera abashinja bato nubirkanga nkabamba tukogaro Mr. Dean had I see them run where I have trodden. I see them. But in a discipline, you cannot go anywhere in this world. You are the Jehovah Kubi. Mwenu yoni bahiga ngumuzemu kandi turyamusima wenyi mumanyi kabandi nabo makubero murumu karamwe umukirugo namba nyo kunabirengera mu ndobo naye ndabujabo naza wekawa akazombi tabo 24 hours nakata kazana kata kamure bagayire naha amwe twaramutire na kiboko. Ahabwo kombeka Minister Jim Muhwezi ajwe kirwe chairman wentebe ya katano kandi ahire yo bushaho 200 bwa cement nitwara umucogo kwa kwasa cement ya contributinga akorogwanyu akizimbe kiti mukanda kombeka eshahu 200 mnonga uhereza uburweberebi. There is enough teamwork akatia political and technical at the district level kandi aba MPs bitu n'abanyenzero ngumbashabe munyikirize mbabanyise ngo ejo teamwork ituyambise gukoraje mutakura rwari kandi tutakuriyana nakace mwenye nafasha wazi please mureka abana nabo bazomu HS bashome babe abana bamani ngo kwaboshobaye. Aba kuya government rutwara nubwo yabenesha shure mishara y'abashomesa teka bombe keraga bitwate bashaziremo kwatanisa nayo bakombe kishomereri aho bashororize miliyoni 50 amukorogu umugandi makuru arikizo Catholic Parish Ryantonde no Bishop Savernas Jumba o Masaka Diocese ahigire nkuyanja y'abaramaji okukene bikorwa byo bwinazi obijumikirire byanga bitari mumwe omunseji Nageriani kisikiri mu teleza ya Katonda yagala tutambulira mu mirembe n'obwenkanya aho no tutekwa okwesabira emirembe mu nsi yonna okurjera byafayo by'entaro z'amadini abwenchiro yankaga na mukaga burukwezi ku 10 na habaho kuramaga kwabikiriza okurwo mu nshonda za Greater Masaka West Buganda n'ibindi bicweka nka Ankore omukwegarura busya abantu abayijaha binebyene kwabinji konka ejo kubanza hakakorwaho ejo gutangaza abarentaro z'amadini abakatolika hamwe n'abasilamu wanyuma utorurwa rwaheraha abakatolika bija basingo babitu bakabe kwasize misiri cya Maria nabo ejo cyo okwezoku kwasapuli abantu basoboye kubanga begazanyiza imirimo y'eklezia no kusoma kwa eklezia arena eklezia yenyini eklezia ankuru nnyo yabyafayo abanyakatoliki benda kuhamya amasakaramentu dini yitu kwitwa abanyakatoliki kandi kwitwa beji twasimara hanga kugira ngo yatitehezo bakeri aba barundi ne sente zo kweshumba miliyoni 15 n'ebindi bihembo byo kunduze Kelezia ya Kizukizo Gashakwa Sheikh Abdulatif na Sandeke William.